الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. أحمده حمدا معترف بجزيل الإرفاد وأعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم الميعاد. May palanggungan si agama Islam hadjeted pagsarang sukul tabi sa Allah subhanahu wa ta'ala in sababnin ya kita di masi-masi we'ne inurungan kated dukkasinna magtimuk-timuk atawakan pakale naan si grupo ini atawakan si tumpukan ini. Kahatiku in patipunan binnaan si ininen atas dambuwa perkalado. Sabab nen bang in manusiain mabaya tau magpesti asal gahet niya patimukan ni sadi amman magdiriyaut atawakan magpesti. Bang in manusiain mabaya tau magbisnis asal gahet niya patipunan ni sadi amman magbibisnis. Bangin manusiain mabaya tao magpolitik tungan patujuhan nen pius niya politician. Malaingkan nen in manusiain bang mabaya tao magsaha patujuhan nen pius ni gomero. Buat malaingkan in may palanggungan si agama Islam asal dambuwa buhat minaksud binaan si inin yene nga hati hukuman atawakan kasara-saraan sin Allah subhanahu wa ta'ala. May palanggungan si agama Islam niya atas duwe tilew daran kaleku dukdaran tabisara we manusia daran we de gumuwa amman dimbeheri dukdaran we de yene kalektikan dukdelade bumismu aku kadisara we ku in panilew ininin. Yene pa inne we inte paniya in kasigpitanin atawakan we inte paniya in kailuman masigpitin duksumiyan kita mangkisannya. Ye inin in topic atawakan maudu song binisarakun si ene sangim ininen we kita sigpit duksumiyan kita sanya. Intilaw ini may palanggungan si agama Islam. Dumain ni hadja makabisara iyahin may magtepesi. Dumain ni hadja makabisara iyahin iya may magbubunot atawakan maglalabas. Dumain ni hadja makabisarahin may magsasongget atawakan magkekelu. Dumain ni hadja makabisarahin me yene samiyan ga unia usahane ku akule sumagawa nen bayu manusia makabisara na antitilew ini sambil magbobodega sambil magbibisnis sambil mag-office sambil mesiye me dayahan ahyanan sometimes kamuhumuhan gumuwa sisiya intilew ininen we inte sigpit in kailumanin kwe ito duksumiyan kita mangkinsanya. Yain intilewin nan sinine. Mula-mula na may palanggungan si agama Islam. Pain Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا.
فإن الله سبحانه وتعالى di sine-sine pa inne pataikut amman zikir ilewin nan si inente maksud sin zikirin. Jadi ada kala penghati-hanten zikirin nan si inin az-zikru bil lisan atau akan az-zikru bil qalb dumay me palanggungan sa agama Islam. Jadi in Qur'anin ahyanan sometimes tekka in zikirin saddi ma'ananduk ene ma'na sin lugawi. المقصود من الناس سنين أحيانا وما تثبت مفسرين الذكر فإن الصلاة الذكر الجهاد الذكر الزكاة ثم قال النية بمعنى الناس سنين ذكر الناس سنين دمبوا أمن آلن في القرآن دمبوا أمن آلن في القرآن إيه مقصود ذكر الناس سنين مقصود من الناس سنين ومن أعرض عن ذكري سنسين فإن پاتيكت أمن قرآن كيوين مقصودني پاتيكت أمن حكومن غاني وين سنوهت إن حكومن سن قرآن غاني وين تغنداكن سن قرآن غاني وين هنالي أن تغلانا سن قرآن ترتنتونن فإن pananam kami sisiye pananaman kami iye yene samiyaan kaeluman sikpit. Ini sababan me palanggungan sa agama Islam. Bangwe paniya in kaeluman masikpit. Ini sababan bangwe pinalasta we Allah subhanahu wa ta'ala sikita yene in kaeluman masikpit. Dati unilaw tungan duktungan tumagawa nen balik tite hat Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yulu siyo ingalutas atawa kan manov sin problematen. Kemon problema sa sinov we Allah subhanahu wa ta'ala si kita tasabbut we ne dalam Quran ne. Tasabbut we ne si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisara Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ne mahamulia. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق دينات كتاب الله سبحانه وتعالى كما فاتجنا وبرا ملايكن سبيان المكسب النلن ثم قوان كتين اللوسانهم إن ما نسيا إن كلا أغن كتين اللوسانهم إن ما نسيا إن مكبنتا كتين إن ما نسيا إن اللوسانهم ننتن سنتنابang panimbak simpung tina ini. Kita in manusia in ngurus sin pirane pameddan simpung tina ini. Kita in manusia in mua samian bayuan paminasa simpung tina ini. Uhinarami Allah subhanahu wa ta'ala pegge dumay simen kasabin nalan. Wey paniya in kailuman mahapin wing kani anten pasulang kita si Allah subhanahu wa ta'ala. Magpain Allah subhanahu wa ta'ala ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها zinat gay pinatampal wa Allah subhanahu wa ta'ala sinekarendehante yene pangaringariren sumagawa ng titeno imme karendehanin kahit kahan amban karendehante tabiya sa amyaan maap tabiya asal gay paguha man lumane banggay pitulapis inbolatnen gay paguha man lumane banggay rukkureretay sa amyaan na bugulan. Ini yung problema sing kitehin. Gawe tetapepe in kaanakanten in kaandahanten. Ini sa pagkuha resort nin atawakan natijanin. Bangwe paniya in kailuman masikpitin. Magpain Allah subhanahu wa ta'ala. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula. Dinakli pinaguhain may karendihanten. We samiyan na atawakan magtabarruj. Paghuwa kay bisan nurong, paghuwa kay bisan samihan nabunan aurat ne, sumagawa nen titeno in kaanakanten, titeno in kaandahanten, pang samihan paghuwa nga labar ang hadakok ne, we samihan basa ko, me samihan, basa ko merejis, basa ko lingkat kok din. Bu bakas papangan luya atawakan bakas ilubi, lubi ro pangalingkat eli. Yan problema si kite. Titeno in kaanakanten samihan bang madyo, bang inangkat aman bang pinaraknes aman buliin paghuwa ponsotnen atawa kan bang inaknes samya aman bukutanin paghuwa kemanin bayo ni hadja aman kite samyahan may kanakantem problema
kay nuhut pangandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tabiya maaf tabiya. Kita nu ingkaanakan tin samian main to perheluan le peryataan le pain nu puno mahadje. Main to peryawa pain nu tibasan apam. Yung problema yung singkaanakan te ko ito sagge tumalan ang mansara, tumalan ang mantarbiya sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumalan ang mantarbiya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina sababanen Yerusabian resort, yayan guwanan, yayan natijanan, bangwe paniya in kailuman masikpitin, sarap pasulang te pamanggate, si kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dakite nila utungan bangtungan, sumagawa ng tileon balik in baran. Bangkaniyaan baran nun gawe nu tinuhut in pangandakan sin Tuhan nun. Bangkaniyaan baran nun gawe ni tinuhut pangandakan sin nabinen. Semun ininin me sabaran me pananggungan sa agama Islam. Daanan paniya, tarape insinduahin, tabobo insinduahin, in manusia mabari, ingganiya do seruselet, tabobo no. Sa matagal pagduhalakano, sa pagdahalis no, sa panulang no, yan nakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung tabobo sa buhay insinduahin. Uwe gai, pinagbahasa may karandianten ko ito, painde ko, sunod sa uso, yung problema ko ito, new generation ko ito, ang problema manaman. Nuhut, bupanuhutan na nasargatad niya, bangalab-galab na siya agama. Man tasabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Man ka nuhut, sinaya na parkala na kapiriwan, asalaman, sabila na man siya. Nuhut, si kita ko ito. Nuhut, si may badyo artista. Nuhut, si may artista. Umulanagtan 10 tahun. Umulanagtan 20 tahun. Inasek na badyo 10 tahun. Imbas sa patos na natawa kan sawal na samiyan, sawal luha-luha. Sawal adyadya, isab inasek na mapiting manamalin. Ya makikad manamalin. Ya tasipat-sipat sa baranin at tawa kan dalam baranin. Problema manamal na palanggungan sa agama Islam. Magpain Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina kita kay patabit si magzina. Tagay magzina sa lanmir. Lanmiruk sa lahat-lahat na labayan. Sumagawa nin. Ulali hadja kabang we mole anak nun atawakan kamanakul mole anak ili hati beteng 2 bulan sambil 9 bulan. Inu hadja kita bang we lepas anak ten. Ili hati si hadika, ili hati si hotel, ili hati si beach, ili si gatay, idim gulangan idyata rin bitabunan, ihati maghinang karubangan duklela sambil dumen ini halal ne. Bayo-bayo yung problema patek kasi kitahin. Bayo-bayo musibah yung pinanana mo Allah subhanahu wa ta'ala si kitahin. Wega kita nanam zaman 2004 rin. Ilasayan sama Indonesia at Sri Lanka hintaylanin. Wa hintay ilasayan. Wecho namin. Diyan na isap kita ba hubapalamin niyan. Si may iligan niyan. Wa hintay iliyan. Narumeni inarukine. Sumagawanan. Yan at pamanana mo Allah subhanahu wa ta'ala sa sibakastangan dili. Nangkan pahalli kita aman yene pasulang aman pangalangan pamigasan Allah subhanahu wa ta'ala. Makain Allah subhanahu wa ta'ala. Yaya, yedo samian pangarta sinyan sawene. Yedo samian yene pangarta dumen hala siye. Magpain Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'kulu riba af'afan mudha'afa. Dinak kita yang dasrek kay mutia yang ngalap riba, yeres niyan magtamaman ng bayuan, sumagawa rin payamanong ng pungkinain ng muslimin. Payamanong kwe ito kahanong lahat din, gingangguhan sinna tusan pilas. Yan yung problema manamat. Kasi kita na palangungan sa agama Islam. Diyan arak sabrak kada hulakatin. Jangan sapamantek jangan rak sabrabot manggate si wege pania in musibahin wege pania in fiksain wege pania in balain bang yu amman kakahinang sin anakte yu kakahinang sin pung tinaite yu kakahinang sin andate anak nu andano gawe nu tarbiya esebon tinila ke Allah subhanahu wa ta'ala tekka tinila kiamat. Panggawa no tatarbiya in andanu in anak no manurung yuen
Ini lagi-lagi nulela pinapandari Allah subhanahu wa ta'ala keesan kiyo. Angkan nek kamakanak pinapalangungan sa agama Islam, kamun nang kariki pen anak mong tarbiyahon na pinaturong, kamun nang kariki pen anak mong patutsuhon at madrasa, dumain na siya patutsuhon at school, in problemahin ko ito, pang school, tinoan weno, tinutsuhan weno, anak mong pina-enroll, pinalihan samak, pinalihan notebook, pinalihan sapatos, pinalihan notebook, pinalihan ballpen, sumagawa ng mga madrasa, kaimanan no pina-enroll si Toto, kaimanan no pina-enroll si Toto at madrasa, kaimanan no atusan pirak, yan ay samiyan, sinun tumahay sing contribution, taggayulo si Iblis ng dagahan kao. Yulo si Iblis, yan ay nagaskaw, bang sa inge pagsyukur sin anakin. Bukatawhan no in pagsyukur sin anakin, pasag na kita nahidahi. Si pagsyukur, sa patuan no pati no Quran, sa tuan no at madrasa, dumain tinon na pisko ni hadja. Bukan niya lagi nito tanto. Jobless kayo mo na anak nun. Gani at trabaho ni. Usi umagdupang yung magtewon, magzina, magtewon, magdate. Yung tuwa, embe sa piskuli yung tuwa update. Embe sa piskuli yung tuwa magdate. Sina kamubuga na tawa kalu si kagaden-gadenan lo. Magpain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ati'u Allah wa rasul la'alakum tuflihun. Dinakitanuh pa Allah subhanahu wa ta'ala magtaat siya. Sumakawanin ko ito, pangpayaman no kahikahan ang manusia, kaya nilisan ng gihan sambahayan, kaya nilisan muwase, kaya nilisan magzakat, kaya nilisan maghaji, kinalupahan newe na yung pangandaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. May kisagay sa miyaan sulang ne, bang yan may puret ulama ko may kitale, atawa kan puret demuha palit daniya panghatine, may kisagagad ne, mismo Allah subhanahu wa ta'ala, mismo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinulang nila kay kahan manusia ko ito, sinuhot din de yan hawa nafsure, yan galat de, yan samyaan, syaitan de sa sinuhot din. Yan ang problema si ko ito na jamaah Islam. Yan ang problematin ko ito, tumala na kita man kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumala na kita man pangandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumala na kita man keman bayuan pangandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna manusiyain ko ito, pampar man Allah subhanahu wa ta'ala. Fawailul lil mutaffifin. Napinsanan, siksa, sine manusia yan sila ang ulangan timbangan. Sumagawanin sa inyo pangalangan Allah subhanahu wa ta'alahin, kahit kaan manusia kwe ito magtitimbang bodega na kebuwas na kesoka na kinainan nilay, kinurang kulangan wedin timbangan. Ada kala kahit kaan temansiye, siningalan wedin timbangan ng dukpekde, hasupaya hadya kay padagtak intimbangan ahin. Siningalan wedin timbangan din, hasupaya kakulangan in buhat sila hingahin. Siningalan wedin timbangan din, hasupaya Yeres biyan, pakulang in buhat sin goma sin manusiyain. Wege paniya in kailum kasititil. Wege paniya in kabinsanaan sin manusiyain ko ito. Tabobo in manusiya gana duserusenen. Tabobo in manusiya magtaat si Allah subhanahu wa ta'alain. Sabab samiyan, yene fujur, yene may kalaatan sin sinduwahin isang. Wada po may palanggungan sa agama Islam. Mayan kyo si kaanakante ko ito. Silahat. Yan na makapalpal makabiso si Toy ngayon, suara anak Muslim mo sila mitalong ngalang-ngalang si Biyoke. Yan na makapalpal kay katumulihan nun. Yan na gahap kahinekan patulihan nun, suara anak Muslim mo nun mitalong ngalang ngalang pegad sa sabihan may uhat na atawa kan papalan si Michael Lane. Subhanallah. Kahit kaan manusia ko ito, asa sobra tayo yung panulangin sa mangganan, buking sabab na niyo aman matatoy na palanguan sa agama Islam. Aman matatoy kahit kaan ko ito, sabab bang way anakin lepas. Aman matatoy, aman ina, aman amma, aman papo. Yung sababan anak din tabang tahinang tragadi, tahinang kulanos, tahinang gainang bahayan, tahinang pamukhalib si kabayan Allah subhanahu wa ta'ala. Iyon ang problemahin ko ito. Lahat yung may palanggungan sa agama Islam. Bang iya rumasi-masi in kakurikit atawakan yan mangulang-ngulang ang timbangan niyo en paniya si bodega ko ito.
daanan pa niya in kailuman masigpitin. Apabila in makapenno beachin, makapenno hotelin, makapenno bugbugin, anak mu'min, sebon masi-masi in kasigpitanin. Pangene samiyaan, dual kita numayan yene samian makabahamatanon, dual samian mikil sine manusia, sine anak muslim, yung kay bisan nurong, bayu-bayu ni hadde stylen, sebon daanan pa niya in kailuman masigpitin. Sebon may palagungan siya kama Islam. Asal banes bayuan, daanan samian paniya in kailuman masigpitin. Sebon duisap, pang intagjinkin, pag-igdilin, pagkuditumbin, pasagad pinasagarin, yulu si kita, dambuha duisap amban sababan, yene paniya in kailuman masigpitin. Sidamikyanien, nisara Allah subhanahu wa ta'ala, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ganiya musibah pinananan, pinanasa, pinatekka wa Allah subhanahu wa ta'ala, malaingkan din, yena bakas kakahinang sintangan dirule. Inin sababaned, pangway paniya, inme musibah, in kasigpitan, in kwa ito, sabab samiyan bakas tangan mo. Yayin may palanggungan siya agama Islam. Sabay hatinu daran, pangway paniya, إن إنين فإن نبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم قط فعمل بها بينهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافكم وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم تمطروا وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. Sehingga ente Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sahabatnya pa inne, sehingga ente pa inne bang paatag sika mataslime parkalain. Pain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk magpatalibong ko pain si Allah subhanahu wa ta'ala. Yene umatag sika min me parkalaininin, yene sung mapatek kaininin. Atawa kan pain magpatalibong ko umatag duk ene taabot di me parkalainin. Pain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma zaharatil fahishatu fi qaumin qat فعمل بها بينهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون. Kapain na patampalin pahisayin ng buwan ni minanang manzina, pahisayin ng buwan ni mahal magparupang, pahisayin ng buwan ni manang tiyawan-tiyaw timbangan, bayuan ni fahisa, almuhim fahisa tinatin nan sininin. Apabila pain na patampal na pahisayin, intag-akakakan ribahin, patampal na sila si manusia, gana niya elik-elik me, malingkan ng pinatektahan ni sila Allah subhanahu wa ta'ala taon. Ina sakit na kolera, ina pagdibeteng, wal auja, dukke mo na sila ang bayuan sakit. Namayam siya ko ito may palanguan sa agama Islam, bang sa inge ko ito in yene age, dati no aging, sa hati ko ito, dati tayo aging, asambil ko ito ganiya sa miyan tambal ne. Kaniya doktor nga suwa yene samian tambal sin ejinin wenta nin paniya sabab kakahinang sintangante na palanguan sa agama Islam wal auja allati lam takun fi aslafikum yene samian saki paniya si jamante ko ito siga niya saki siga tanala mo edu mehlule katanala me sahabat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugga pa inne yene samiyaan inne manu sayuwen tininggalan wede in zakatin malaingkan nin samiyaan kayse yene pinananaman kayse pinatakkan ulan we Allah subhanahu wa ta'ala bang hadda pa Allah subhanahu wa ta'ala pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumen kabinatang binatangan asar tantartunen gikan pa inne tinabuhayan pinatakkan ulan sumakawanen tek kay sa ulanin si kita sa arak sobra manamal narumbuwa do isibi siksa dambuwa do ikab atawakan punishment Allah subhanahu wa ta'ala. Gabga pa inna yene kinulangan wa ma bakhisa qawmul al-mikyala wal mizan karu sabay na tininggalan wede intimbangan atawakan takesan din malaingkan
pinalisan sa Allah subhanahu wa ta'ala uktara. Yan ay kasigpit dito mo jambanganin. Pinagbahasa sa inyo pagtanim mo dito mo. Wasiddatul mu'na, lupayuan na keman kasigpitan, dalan pahalagain buwasin, pahalagain sokarin, pahalagain insalarin, pahalagain kemon bayuan paragain. Duk inanyaya na si Pain Lewe Sultan il semen na kurade. Na ini may palanggungan sa agama Islam, may sabab nen, bangwe paniya in may problema ininen, bangwe kita pinananaman wa Allah subhanahu wa ta'ala kasigpitan, tiya amban tite, tiya amban kakahinang sintangante, kain Allah subhanahu wa ta'ala, zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, liyuziqahum ba'du alladhi amilu la'allahum yarji'un. Yainin, apabila patampal na in pasarin, in karupanganin, in kadahulakanin, dalan isa't kiyo pinananaman ni Allah subhanahu wa ta'ala, ini siksa, atawakan punishment, atawakan bayuan, ina na laiukuba, pinananam ni Allah subhanahu wa ta'ala sikaw. La'allahum yarji'un, kau siya pwede balik ini si pagtata. Kau siya balik sa miyan, yene, si panuhot pangandak Allah subhanahu wa ta'ala. May palangungan sa agama Islam, kapag ito umasik, yene si kaduwe maudu. Tapi ku dehelu yene pa inne, wey sikpit in kay lumanten, gaku paasik, yene sumiyan kita sanyang. Insyaallah subhanahu wa ta'ala bang kita nurungan umul. Paasik ti si kaduwe maudu in sumiyan kita sanyang. Pegge ine ko sila lembahangi ato ni kamu sisa. Insyaallah ta'ala putuk te mauduin si ko itu baik negusikam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pawalik ko si kamin maikin magmaaf sa kambang niya alay pulang kam ng bahanne. Labang niya alay magkamali kam sa samiyaan matawane. Labang niya alay samiyaan arak sumubra-sobra kam sa magpasan ni sambat tuan hamude. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.